Mbahaye ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro Karibu Time. Ni ikiganiro mumaze kumenyera. Ikiganiro cy'uyu munsi kikaba ari ikiganiro kidasanzwe kuko icy'uyu munsi turakibagezaho turi muri leta ya Georgia mu mujyi wa Atlanta, aho turibuze kuza kubatembereza. Studio zacu tukaba twazimuriye muri uyu mujyi kugira ngo tubagezeho amateka adasanzwe avugwa muri uyu mujyi. Nkuko rero mumaze kubimenyera, iki kiganiro cyacu dutangirana na breaking news cyangwa se amakuru ashyushye. Uyu munsi turibuze kwibanda ku makuru akurikira, turibuze kuyahera i Kigali, aho abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakomeje gucurwamo intumbi. Turagaruka ku ifungwa rya Aimable Karasira. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bagaragazaga ukuri kubitegenda mu Rwanda. Ifungwa rye rero rikaba rikomeje kuvugisha benshi, bidatandukanye n'itabwa muri yombi ry'uwari umunyamakuru Ntamuhanga Cassien wigeze gushinjwa ibyaha agafungwa muri gereza ya Mageragere, akaza kuza kwitoroka muri 2017. Ubu ngubu akaba ngo yaba yafatiwe mu gihugu cya Mozambique. Tukaba rero tugikurikirana aya makuru, turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Muri aya makuru kandi, abo mu bwoko bw'abanyamurenge baba mu Rwanda umutekano wabo uragerwa ku mashi. Muri iyi minsi havuzwe inkuru y'umunyamakuru akaba n'umunyamategeko Bukuru Ntwari, bivuga ko ngo yaba yariyahuye, ariko ikigaragara cyo nuko urupfu rw'uyu Bukuru Ntwari nta rujijo rurimo. Benshi bakaba bavuga ko ashobora kuba yarishwe. Muri iki kiganiro kandi ntitwabura kubabwira inkuru ikomeje kuvugwa mu Rwanda y'abasirikare bakuru bahinduriwe imyanya abandi bakazamurwa mu mapeti, aho General Major Mubaraka Muganga yahawe ipeti ya Lieutenant General. Uyu nguyu akaba n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Uyu mugabo rero akaba yarakunze kumvikana mu magambo akakaye mu bijyanye n'umutekano, yarasanzwe ashinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali. Ibingibi tukazabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Muri Karibu Time yacu y'uyu munsi, nkuko mumaze kubimenyera, tubatembereza hirya no hino ku isi. Turibuze kuba turi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho twakoreye ikiganiro cyacu, kuko iki kiganiro ntabwo gisanzwe. Mwari musanzwe mumenyereye ko ibiganiro byacu tubikorera muri leta ya New York. Ubu ngubu nkaba mbagezaho aya makuru mperereye muri leta ya Georgia mu mujyi wa Atlanta, aho ndibuze kubatembereza ahari imva ya nyakwigendera Martin Luther King. Uyu nguyu akaba ari umwe mu birabura baharaniye agateka kabirabura hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabatembereza uyu mujyi wa Atlanta, umujyi mwiza, umujyi ufite amatekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri breaking news zacu kandi turibuze kugaruka ku ruzinduko rwa Perezida Macron. Benshi bakaba bakomeje kuvuga ko ashobora kuba yarashyize umugani i Kigali. Ese koko yajyanywe no gusaba imbabazi nk'uko benshi bari babitegereje? Uburyo uyu mugabo Perezida Macron, perezida w'Ubufaransa, yahobeyemo Madame Mushikiwabo Louise uyobora umuryango wa OIF ibuvugwaho rumwe. Turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Mumaze kubimenyera kandi mu kiganiro cyacu, nubwo tutari kumwe na Urujeni muri iki kiganiro, ariko ari buze kuza kutugezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro cy'abasope yagiranye na Nelson Muhirwa. Uyu nguyu akaba ari umunyakibuye, aragaruka kuri bimwe mu byo yibuka kandi agakumbura ku Kibuye. Turabigarukaho muri iki kiganiro. Mumaze kubimenyera kandi mu makuru yacu cyangwa se mu kiganiro cyacu tuba tubafitiye fake news y'uyu munsi ntabwo yoroshye. Ntibuze kuza agucikwa. Hanyuma tukaba tubafitiye n'indirimbo y'umunsi. Uyu munsi tubafitiye umuhanzi w'umunyarwanda ubarizwa mu gihugu cya Canada, afite indirimbo icekwe muri iki kiganiro. Mwagiteguriwe kandi muri buze kukigezwaho nanjye Mukunzi Rubesi. Mu mwanya turinjira muri breaking news ku buryo uburambuye. Ikiganiro ni Karibu Time.
amashu nose ntabwo wari uzi ko ari isaha y'ikiganiro ariko uruje nibyo n'ibiki wigira reka ngureke dore hari muri telefone impamagara wese kandi impamagara ubona ko ugiye mu kiganiro abantu bariyenzaga ntawamenya halo ninde iki bonjour Macron comment ça va là ça va très bien oui c'est bon vous avez fait un bon voyage au Rwanda tu es le rwandaise je sais oui mais Macron je vais te dire une chose il faut arrêter de macroner moi vraiment quand j'ai vu toi toucher par là partout par là mushiki wabo vraiment j'ai mangé la courelle très sérieusement Macron tu m'entends c'est vraiment les hommes rwandais qui embrassent les femmes comme ça mais pas les hommes français il faut arrêter je n'aime pas comment. Qu'est-ce que tu chuchotais avec Mouchichi Wacho? C'est pas gentil, mon cher Macron. Si tu fais ça prochainement, tu vas me voir. Tu vas me voir sérieusement. Et je te le dis franchement. Mouchichi Wacho n'est pas Mouchichi Wawe. Et si tu le fais encore, uzambona. Nguribuka, kwibuka. Mais kwibuka, ça ne veut pas dire embrasser, presque même baiser les femmes. Ça, c'est pas gentil, c'est pas même dans notre culture. Et surtout quand on fait le kwibuka. Hey, si tu touches encore à Mouchichi Wacho, je vais dire ça à Brigitte. Oui, sérieusement. Et si tu continues à macroner partout à Mouchichi Wacho, vraiment, je vais t'amener à Mageragere un jour. Oui, je suis sérieux. Regardez-moi ça. Un président de la République, vraiment. Mon Dieu. J'ai mangé la couleur, nari umujinya. Et si tu continues, uzinibindi, ndakwiyama. Niwongera tuzabyenga ibinyaga. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro karibu muri Karibu Time ni ikiganiro tubagenera mwebwe muvuga ururimi rw'ikinyarwanda mukaba muri hirya no hino ku isi ndetse mukaba kandi mugikomeza kuzirikana kugendera ku muco w'abavuga ikinyarwanda dore ko abavuga ikinyarwanda ntabwo babarizwa mu Rwanda gusa iyo ugeze mu karere k'ibiyaga bigari usangamo abantu benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni ikiganiro rero mwari musanzwe mumenyereye ko mbagezaho ndi kumwe na mugenzi wanjye Urujeni Gentil. Ntabwo uyu munsi biri buze kuza gukunda kubera ko habaye impamvu zituma ataza kuza kuboneka, ariko ndabiziza ko mu biganiro by'ubutaha Urujeni Gentil n'undi tuzaba turi kumwe, kandi ndabizi neza ko benshi mwagiye mutugaragariza ko iyo turi kumwe twembi ikiganiro cyacu kirushaho kuba cyiza. Reka rero mbashimire cyane abakomeza kutubwira ko mukunda uburyo tubagezaho amakuru tukanyuzamwo n'urwenya. Ibyo mwabona bitagenda neza muracyafite rwose uburenganzira bwo gukomeza kutubwira muti ibi mwabigenza gutya, tukaba turi abakozi banyu. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ndakibagezaho kandi nanone mu buryo budasanzwe kuko ibiganiro byose mwagiye mukurikirana bya Karibu Time nabibagezagaho ndi muri leta ya New York muri Leta Zunze za Amerika. Nk'uko mubibona uyu munsi mpagaze muri centre ya Martin Luther King Jr. National Historical Park. Ni ikigo cyitiriwe
Martin Luther King. Uyu nguyu akaba ari umwirabura uzwi cyane mu mateka ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi twabikoze mu buryo budasanzwe kubera ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu buri wa mbere abanyamerika bizihiza umunsi wiswe Memorial Day. Ubu tuvugana mukurikirana iki kiganiro nkaba ndi muri leta ya Georgia, ndi mu mujyi wa Atlanta, ari naho iyi Martin Luther King Jr. National Park Historical Park iherereye. Ni umujyi mwiza uteye amabengeza, ni umujyi urimo iterambere, ni umujyi ariko kandi nanone uzwiho kuba urimo abirabura benshi cyane. Ibyo turaza kuza kubigarukaho, nkaba ndibuze no kubatembereza muri iki kigo cyitiriwe Martin Luther King cyangwa se Martin Luther King. Akaba ari umwe mu baharaniye ko uburenganzira bwaba ubw'abazungu cyangwa se ubw'abirabura buba bungana, kandi ibyo ngibyo bikaba navuga ko mu by'ukuri bigenda bigerwaho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze rero muri iki kiganiro kidasanzwe, nubwo ndibuze kugikora jyenyine, ariko ndabiziza ko muri buze kuza kunyurwa n'ibyo ndibuze kuza kubagezaho, kandi mukaba mubibona ko Karibu Time izayigerageza kubatembereza mu mijyi itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hirya no hino ku isi hari abanyarwanda, kugira ngo tumenye ibibera hirya no hino ku isi. Nari nabibabwiye rero muri breaking news cyangwa se amakuru ashyushye, mbabwira ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakomeje gucurwamo inkumbi. Ifungwa ry'uwitwa Karasira Aimable wafunzwe muri iyi minsi rikomeje kuvugisha benshi, kimwe n'itabwa muri yombi rya Ntamuhanga Cassien. Duhereye ku ifatwa rya Aimable Karasira, muzi neza ko ubundi yari asanzwe ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, ariko akanyuzamo agakora ibijyanye n'ubuhanzi, akavuga icyo atekereza. Yaje kuza kwinjira mu bijyanye no gutanga ibiganiro bijyanye no kuvuga ku cyo atekereza ku byabaye mu Rwanda mbere na nyuma ya 1994. Ibi rero byaje kuza kumuviramo kwirukanwa muri kaminuza y'u Rwanda nk'umukozi wa leta, ariko ntabwo byamubujije gukomeza kuvuga icyo atekereza ku byabaye ku banyarwanda mu byiciro bitandukanye abanyarwanda babarizwamo. Nyuma yo kwirukanwa, Karasira Aimable yakomeje kugaragara mu biganiro mu by'ukuri bivuga ukuri, dore ko n'ubundi biganiro byabyitaga ukuri mbona, avuga asesengura, yinjira mu muzi w'ibibazo abanyarwanda banyuzemo. Ibi ni ibiganiro bishaririye abari ku butegetsi batigeze bishimira, ndetse bakomeje gukubita agatoki ku kandi. Benshi batangira gusaba ko uyu mugabo yafungwa nyuma yo kwirukanwa ku kazi, abandi bakomeza kuvuga ko mu by'ukuri ari uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Hari abagerageje gutanga ibitekerezo nka Karasira Aimable biza kuza kubaviramo gufungwa, barimo Madamu Idamange Yvonne Ryamugwiza. Ifungwa rya Aimable Karasira ntabwo ari ikintu navuga ko gitunguranye, cyane cyane ko uyu mugabo yakomeje kujomba cyane ahababaza leta y'u Rwanda, akomeza kugaragaza ibyo itakoze neza ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'1994, yongera gukomoza ku bijyanye n'ubwicanyi bivugwa ko bwakorewe abo mu bwoko bw'abahutu, akomoza ku bijyanye n'akarengane abaturage basenyerwa hirya no hino, n'ibindi leta y'u Rwanda idashyira mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Jewe rero mu byo ntekereza nkabona ko ahubwo mu by'ukuri navuga ko na leta y'u Rwanda yaratinze kumuta muri yombi, bitavuga ko yari ikwiye kumuta muri yombi, ahubwo n'umwe mu bantu batari iminwa ku mabi leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ikora nyuma y'imyaka 27 imaze ku butegetsi. Uyu mugabo w'umucikacumu yakomeje kumvikana mu by'ukuri agaragaza ko FPR
nyuma yo gufata ubutegetsi nayo yijanditse mu bikorwa byibasiye abo mu bwoko bw'abahutu. Reka mbumvishe agace gatoya kamwe mu byo Aimable Karasira mbere yuko afungwa yagiranye n'umunyamakuru Agnes Uwimana. Nkaba nanahamya ko iki kiganiro ni kimwe mu byatumye uyu mugabo bamuta muri yombi. Kurikirana. Iby'icyenda na kane byo koko ni spéciale hajemo jenoside. Icyenda na kane hajemo jenoside, bigaragara yuko hibasiwe abatutsi, ariko hagati aho hari n'intambara. Ni ikintu nabonye intambara iri cyamiranyije. FPR ikunda kugihunga cyane. FPR ntishaka ko bavuga intambara, ivuga guhagarika jenoside. Kandi intambara yari yaratangiye muri 1990 haza imishyikirano. Iyo mishyikirano nkagira ngo tunaganira, nujya numva babizi bana bo muri CNRG bato mu Ndahiro bafite amateka yabo bavuga yo gushyigikira cyane cyane FPR, kuko hari abantu batavugira. Ubwo nabyo twari bubigaru nagira nkazo za CNRG iteka zivuga iyo jambo ACBR hari ikintu batangaje cyangwa bashaka kubitwaza. Iyo hari uvuze ko hari abasirikare ba FPR bishe, nta na rimwe nayo numva bavuga bati umunyamuryango wacu cyangwa zayibuka Kizito yagiye gute, Rwigara yagiye gute. Ariko guca ku ruhande ikintu bita intambara, kandi intambara yari iri kuba. Intambara yari iri kuba yatangijwe na FPR ishaka gutaha, bashaka gutaha no gufata ubutegetsi muri 1990, mu gihe bari barafashe amasezerano, buri ruhande rwizeye yuko bagiye guhuza ingabo. Indege ya Habyarimana irashwe, ubwo ngo bayirashe nabarenze kuri amasezerano, byabaye imbarutso. Mwamwumvise, uyu nguyu ni Aimable Karasira utarariye iminwa igihe cyose, yaba akiri muri kaminuza, yaba igihe yatangiraga ibijyanye n'ubuhanzi mu ndirimbo ze, ndetse akanayatangiza YouTube channel ye. Uburyo asobanura ko mu by'ukuri ntabwo abanyarwanda babyutse mu gitondo ngo bumve jenoside ngo yatangiye, kuko hari byabanjirije jenoside, harimo iriya ntambara asobanura yashojwe na FPR inkotanyi mu 1990. Nyuma yaho haba ubwicanyi butandukanye bw'abaturage muri za prefecture zitwaga za Byumba, za Ruhengeri. Abiva imuzimuzingo ku buryo akubwira ko mu by'ukuri ntabwo abanyarwanda bagombye kumera nk'abantu bumva ko habyutse hakabaho jenoside yitiriwe abatutsi. Ibindi Karasira yakomeje gukomozaho, bashobora kuba yaranazize nuko yanakomoje ku kuba ababyeyi be mu bwoko bw'abatutsi nabo barahitanwe n'ingabo za FPR. Nta kabuza ko aya magambo yashoboraga gutuma uyu mugabo adakurikiranwa cyangwa se adatabwa muri yombi, ahubwo bamwe bakanabibonamo ko ari n'amahirwe, kuko yagiye agerwa amajana inshuro nyinshi kuba yakwicwa. Uretse no kwicwa, yashoboraga kuburirwa irengero, kimwe n'abandi bantu bagiye bavuga ibitagenda neza mu Rwanda bakaburirwa irengero. Ifungwa rya Aimable Karasira rije nyuma y'abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye bagiye bafungwa, abandi baburirwa irengero, ndetse hari n'abapfuye, hari n'abagiye bavuga ibitagenda, abarapfa barimo ba Kizito, hari abakoranye n'ubutegetsi barahunga kubw'amahirwe bava mu Rwanda. Ibi rero bikaba ari n'ikimenyetso cy'uko n'abandi bavuga ibitagenda neza mu Rwanda nabo baba bagerwa amajanja mu minsi iri imbere. Ntabwo nashaka kuvuga amazina muri iki kiganiro kugira ngo bitaza kuba imbarutso, ariko nanone tukongera tukavuga ngo ese mu Rwanda ni ryari abantu bazemererwa kuvuga ukuri ntibabe bakuze. Ifungwa rya Aimable Karasira, kimwe na benshi mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda twumvise mu minsi yashize, barimo ba Rusesabagina, barimo ba Sankara n'abandi benshi, ni ikimenyetso kigaragaza ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bitavuga ko ari abarwanya ubutegetsi, kuko kutavuga rumwe n'ubutegetsi ntibivuga ko uburwanya ubutegetsi, bakomeje gucurwamo inkumbi. Ibi rero nanone bikatugarura ku nkuru y'agahinda y'uwari umunyamakuru Ntamuhanga Cassien. Uyu nguyu yari asanzwe akora itangazamakuru mu Rwanda, aza kuza gufungwa mu bihe yashinjwaga ibyaha bimwe n'ibya Kizito Mihigo
waje kuza kubesherwa ko ngo yinigishije amashuka agapfa bikarangira gutyo. Ntamuhanga Cassien we rero ntabwo yabashije kwinigisha amashuka, ahubwo yaje kuza gucika gereza hari mu mwaka wa 2017 ahungira mu bihugu bimwe byo muri Afurika cyavuzwe ni cya Mozambique. Ubu rero amakuru ari gucicikana hirya no hino navugwa ko ubu igihugu cya Mozambique cyaba cyaramukuyeho amaboko kikaba cyaremeye kumuha leta y'u Rwanda. Nubwo tubatangariza iyi nkuru nta makuru dufite yagihamya yuko Ntamuhanga Cassien yaba yarashyikirijwe inzego z'ubutabera za leta y'u Rwanda, ariko birashoboka cyane ko mu minsi ya vuba dushobora kuzamubona mu nkiko za leta y'u Rwanda, dore ko mu minsi yashize yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 yose ngo kubera ibyaha bitandukanye, harimo gushaka gukuraho ubuyobozi, kwangisha abaturage ubuyobozi n'ibindi byaha bikomeye, harimo n'ibyaha by'iterabwoba. Ntabwo ari Ntamuhanga Cassien wenyine, hari n'abandi benshi bagiye bavuga ibitagenda muri leta y'u Rwanda bakaba abafunze. Iyi nkuru ya Ntamuhanga Cassien yaciye umugongo cyane abatavuga na leta y'u Rwanda, cyane cyane abakorera hanze y'u Rwanda bari mu bihugu by'Uburayi, Amerika n'ahandi, bikaba bigaragara ko ari icyoho gikomeye. Ikindi nuko ntabwo twakwirengagiza ko bidatandukanye cyane n'ifatwa rya Paul Rusesabagina wafatiwe mu minsi yashize i Dubai, bikatubwira ko mu by'ukuri abitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda bagomba guhindura ingendo, kuko amazi ntabwo akiri yayandi. Guta muri yombi, gushimuta, kwica, kuburirwa irengero bimaze kuba akamenyero cyane mu nzego za leta y'u Rwanda, ndetse hakiyongeraho no kwiyahura. Ibi nabyo tubizo kuza kubigarukaho muri aya makuru. Ibi rero bikaba mu by'ukuri bidatandukanye n'ibijyanye n'amaraporo yagiye ashyirwa hanze, nka raporo za Human Rights Watch, raporo zitandukanye zisohorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi z'imiryango itandukanye zigaragaza ko mu Rwanda uburenganzira bwa muntu butubahirizwa. Reka rero twizere ko abo tubwira bazagera igihe bakumva ko uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa kuri bose. Muracyakurikirana breaking news, ikiganiro ni Karibu Time. Hanyuma jewe ukibagezaho uyu munsi nabibabwiye ko uyu munsi mugenzi wanjye Urujeni Gentil atashoboye kuboneka, ariko nkaba mbizeza ko mu biganiro by'ubutaha tuzaba aturi kumwe. Rero nkuko twari twabibabwiye muri breaking news zacu, twababwiye ko abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge baba mu Rwanda umutekano wabo ukomeje kugerwa ku mashyi. Icyavuzwe cyane muri uku kwezi dusoza cyangwa se mu ntangiriro z'uku kwezi dutangiye kwa gatandatu ni urupfu rw'uwari umunyamakuru, kuko bivugwa ko ari umunyamategeko ariko yabanje kuba umunyamakuru. Uyu nguyu ni Bwana Bukuru Ntwari, bivugwa ko ngo yaba yariyahuye amanutse muri etage iri hariya mu mujyi wa Kigali. Reka mbabwire ko jyewe ubagezaho iki kiganiro nagize amahirwe yo gukorana na Bukuru Ntwari. Twamenyanye mu mwaka w'ibihumbi 2002-2003. Icyo gihe nari ndangije amashuri yisumbuye ninjira mu mwuga w'itangazamakuru. Duhurira mu kinyamakuru cyandikaga ibijyanye na politike mu Rwanda. Icyo gihe numvaga nshaka kwimenyereza ndetse no kumenya ibijyanye n'umwuga w'itangazamakuru. Yari umugabo rero wabonaga ukunda ibijyanye n'itangazamakuru, nubwo yari umunyamurenge kubera ururimi rw'ikinyarwanda atabashaka kurumetiriza neza, ariko wabonaga ashaka gukora umwuga w'itangazamakuru kandi yawukoraga neza, kuko n'ibyo yashoboraga kuba atakwandika neza twashoboraga kumufasha cyangwa se bagenzi bacu bakaba bamufasha kugira ngo bamusobanurire. Icyo gihe rero yandikaga ku bijyanye n'ibiyaga bigari, dore ko yaje no kugeraho ashinga ikinyamakuru yise Ibiyaga Bigari. Cyari ikinyamakuru cyandikaga ku bijyanye cyane na politike iba muri kariya karere, u Rwanda, u Burundi, Kongo. Yongera kandi kugaragara cyane nk'umuntu wavugiraga abo mu bwoko bw'abanyamurenge bagaragaye mu bwicanyi butandukanye kuva FPR Inkotanyi yafata ubutegetsi, dore ko
na benshi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakoreshejwe muri iriya ntambara bizezwa ko nibafasha FPR inkotanyi noneho FPR igafata ubutegetsi ku ngoma ya Habyarimana nabo bazabafasha bakajya gukuraho ingoma ya Mobutu. Ibi rero bisa naho byari nk'umukino kuko FPR inkotanyi imaze kuvanaho ubutegetsi bwa Habyarimana ntabwo mu by'ukuri yari igamije kugira ngo ifashe abanyamurenge gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu kugira ngo abanyamurenge bajye kurira ubutegetsi, ahubwo navuga ko hari ikintu kimeze nk'izindi nyungu FPR inkotanyi yari ikurikiranye. Haje rero kubaho gushwana, bamwe mu bari bakuriye abo mu gisirikare mu bwoko bw'abanyamurenge bivumbura kuri FPR, aribwo mwagiye mwumva imitwe itandukanye ya za M23 yo ni ejo bundi, hari CNDP ya Barora Nkunda n'iyindi mitwe itandukanye, ariko hari n'indi mitwe yagiye iba y'ingabo leta y'u Rwanda yikingaga inyuma ikabafasha kugira ngo bitwe ko aribo bari imbere kugira ngo barengere ubwoko bw'abanyamurenge, ariko mu by'ukuri atari byo. Uyu mugabo rero yakunze kugaragara nk'umuntu utarya iminwa ku kibazo kibasiye abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Impamvu navuze ko mu by'ukuri nta rujijo ku rupfu rwa Bukuru Ntwari nababwiye ko jewe nzi namenye kuko yananditse mu binyamakuru harimo nk'ikinyamakuru Umuseso, muzi neza ko cyafunzwe na leta y'u Rwanda. Twajyanye inshuro nyinshi mu gutara inkuru, nibuka ko hari n'inkuru twajyanyemo muri za presidence mu biganiro icyo gihe twagiranaga na perezida wa Repubulika. Yari umuntu ubona mu by'ukuri uharanira ko ukuri kwajya hagaragara. Ndabivuga nk'ibyo namubonyeho, ibindi yenda ntabwo mbizi, ariko namubonye nk'umugabo w'inyangamugayo. Urupfu rero rw'uyu mugabo byavuzwe ko yiyahuye, ntabwo rutandukanye n'urwabo twagiye twumva biyahuriye muri za kasho binigishije amashuka nka ba Kizito, abo mwagiye mwumva ngo bagiye bashaka gucika gereza bakaraswa. Uru rupfu rwa Bukuru Ntwari nta rujijo rurimo. Ikigaragara cyo nuko byanze bikunze leta y'u Rwanda yagombye kubazwa urupfu rw'uyu mugabo, nubwo urwego rw'ubugenzacyaha bwa leta y'u Rwanda RIB ruvuga ko ngo bagiye gukora iperereza. Ntacyo mbijeje, kubera ko hari benshi bapfuye mu buryo nk'ubu ngubu bwa Bukuru Ntwari tuzi, barimo ba Rwigara, ba Kizito n'abandi benshi. Nta na rimwe leta y'u Rwanda yigeze igaragaza ko hari iperereza ryakozwe ngo rishyirwa ahagaragara rivuge ko hari ikindi baba barazize abagabo barimo nka ba Rwisereka n'abandi. Reka rero twihanganishe cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge babarizwa hirya no hino ku isi, dore ko mu Rwanda hakiri umubare munini w'abanyamurenge bagizwe ingwate, ndetse muranabizi ko hari igihe bigeze kuraswa basaba ko basubira mu gihugu cyabo, dore ko abenshi bakunda kubyitiranya bakavuga ngo abanyamurenge ngo ni abanyarwanda ngo bonze muri za 59. Oya, ntabwo ari byo. Abanyamurenge ni abakongomani bavuga ikinyamurenge, burya nta nubwo ari ikinyarwanda, ni nk'uko ikinyarwanda utakigereranya n'ikirundi. Abanyamurenge rero bakaba ari abantu baharanira uburenganzira bwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'andi moko y'Ababembe, Abashi n'abandi. Bakaba rero ngubu baranaremye imitwe, harimo imitwe y'ingabo, harimo nk'iyitwa Gumino. Uyu mutwe washinzwe igihe leta y'u Rwanda yashakaga kubashimuta ikabagarura ikabazana mu Rwanda, ibita ko ari abatutsi bagomba kuza mu Rwanda ko ari abanyarwanda, abandi nabo bati Gumino guma muri Kongo, bihagararaho. Urupfu rero rwa Bukuru Ntwari ni agahinda gakomeye kuri twebwe twakoranye itangazamakuru, ku banyamategeko, dore ko yari yarize ibijyanye n'amategeko hariya i Kigali, yararangije muri kaminuza ndetse anabikora nk'ubunyamwuga. Ni kandi ikimwaro ku baharanira uburenganzira bwa muntu, kuko uyu mugabo yabaye ijwi kugeza naho yandikiye amabaruwa atandukanye imiryango mpuzamahanga, harimo n'umuryango w'abibumbye, atabariza abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Turihanganisha cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge aho muri hose ku isi, kuko ibyavuzwe kuri uyu mugabo ko yiyahuye ngo aturutse muri etaje nyuma yo kubona ko umugore we ngo yasambanaga, ibi ngibi ni ikinyoma cyambaye ubusa. Mu binyoma byagiye bishyirwa ahagaragara
iyo bica abantu nigeze kubikomozaho mu biganiro nagiranye n'uwitwaga Mukotanyi, ndetse nyuma yaho aza kuza guterwa ubwoba avuga ko bamubwira ko nakomeza gutanga ibiganiro nk'ibyo ngibyo azicwa. Ndifuza ko aho umunyamurenge wese yiciwe n'umubembe hose haba agapeti monima, haba sembole inganje mu muhana wa naka, hariya Rweba, hariya kuri Tanganyika abantu bacu bigize, hariya abana bacu binjiriye bajanwa Tanzania, nimba ari Mushimbaki, nimba ari hehe, ku Gatongo, kuri Kirumba, iriya misozi, ahantu hose abanyamurenge biciwe cyane cyane n'ababembe n'izi ntambara zidashira. Tuzashira imisaraba, tuhashire ikimenyetso kidashira kigaragaza aho abanyamurenge biciwe n'ababembe. Ikindi cyanyuma ni mwebwe nasabye ubwoko bwacu kudata agilite, kudahwema, gukomeza kugarda, kuba kuri garde, ko hamwe n'Imana ni jenoside dukorerwa ntabwo tuzakorwa n'isoni. Jenoside ce n'est pas une fatalité, ariko abahaye bayikora dushikame, tubadenonse, tubavuge, tuberekane iyi katombe turimo iri delibere n'abandi bantu. Buriya buzima abantu bacu abasaza babonye mu minembwe umunyamurenge atakigira inka. Abakora ibi bikorwa byo kwica abantu cyangwa se kubashimuta akenshi bakora ibishoboka byose kugira ngo babashyireho ibindi bintu byo kubaharabika. Nkaba nababwira ko byavuzwe ko ngo yari atwaye imodoka. Amakuru mfite kandi nizeye nanjye nkaba mbizi neza nuko Bukuru Ntwari ntabwo yatwaraga imodoka, ntari imodoka yageraga. Ikindi nuko umugore we ntabwo yari yamuciye inyuma. Biriya ni ya magambo bakoresha kugira ngo baharabike umuntu, bikaba binateye agahinda kuko mu by'ukuri kwica umuntu warangiza ukamushyiraho igisebo nka kiriya birababaje cyane. Reka mfate uyu mwanya nifatanye bitari n'abanyamurenge gusa n'abandi bose bakomeje guhohoterwa bazira uburenganzira bwabo cyangwa se baharanira ko nabo baba nk'abandi. Ni umwanya wo kugira ngo niba watekerezaga ko iyo bibaye ku banyamurenge we bitakureba kubera ko utari umunyamurenge, jewe nkavuga nti uyu munsi ni abanyamurenge, ejo naba bo muri ubu bwoko, ejo nabo bo muri ubu bwoko, ejo ni mwebwe. Nimureke rero duhaguruke turwanye ikibi aho kiva hose, cyane cyane icyamena amaraso. Nkaba rero mboneyeho no kwifatanya cyane n'umuryango wa nyakwigendera Bukuru Ntwari. Jewe nakomeje gufata nk'umugabo w'inyangamugayo, kandi mbabwira nti mukomere muri ibi bihe bikomeye. Dutangira iki kiganiro rero nari nabibabwiye ko ari ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro turi kubagezaho turi kuri iyi centre ya Martin Luther King Jr. National Historical Park. Hano turi gukorera iki kiganiro ni muri leta ya Georgia mu mujyi wa Atlanta. Ukaba ari umujyi uzwi hano cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukaba ari umujyi mwiza, umujyi urimo ibikorwa bitandukanye by'iterambere, urimo ibikorwa bigaragaza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari nayo mpamvu mu kiganiro cyacu cy'umunsi Karibu Time nahisemo kubatembereza ahari imva ya Martin Luther King Jr. Uyu nguyu akaba ari umugabo waharaniye ko abanyamerika babirabura nabo bagira ijambo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbibutse ko birabura benshi bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje mu cyo twakwita ubucakara, bakaba barakoreshejwe imirimo y'agahato, bakoreshwa amabi menshi. Uyu mugabo rero Martin Luther King n'abandi batandukanye mwagiye mwumva mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umwe mu bahagurutse aravuga ati tugomba ibingibi kubihindura. Benshi mwamumenye mu cyiswe I Have Dream, aho yavugaga amagambo akakaye agaragaza ko afite indoto z'uko abanyamerika baba birabura baba n'abazungu bazagera igihe kimwe bagasangira igihugu. Impamvu rero narahisemo rero kubagezaho
ibijyanye na Martin Luther King, nkanabereka aha ashyinguye hano mu mujyi wa Atlanta, nuko mbihuza cyane n'amateka y'Abanyarwanda nyuma y'ibyabaye mu 1959 za 70 na kangahe kugeza muri 90 kugeza muri 94 ubwo habaga jenoside yakorewe Abatutsi. Nanjye nkavuga nti ese ntibyagombye kutubera isomo ko ibyo uyu mugabo Martin Luther King cyangwa se Martin Luther King yavuze, avuga ati igihugu tugomba kugisangira, waba umwirabura waba umuzungu. Nanjye nkavuga nti Abanyarwanda, twaba abatwa, twaba abahutu, twaba abatutsi, nubwo kenshi nkunda kubitera mu rwenya nkavuga nti igihe nahisemo kuba umukongomani ariko ndi umunyarwanda, nkavuga nti byari bikwiye ko Abanyarwanda twese twibona mu Rwanda kimwe. Uyu mujyi wa Atlanta ufite ubwiza buhebuje, mushobora kuba yenda namwe muziho bimwe na bimwe, uretse kuba ari umujyi ufite amateka kuva mu myaka y'1860, bivuga ko ni umujyi ufite imyaka myinshi wihagazeho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uzwiho kuba ari umujyi ubarizwamo abirabura benshi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nuko niwo mujyi ubarizwamo icyicaro cya televiziyo izwi cyane ya CNN, televiziyo ifite izina rikomeye cyane ku isi. Mu bindi, uyu mujyi wa Atlanta uzwiho cyane ni ukuba ari umujyi wabereyemo imikino ya Jeux Olympique mu bihe byashize, ndetse uyu mujyi wa Atlanta ukaba uzwiho ikijyanye no kuba uretse amazu maremare y'imiturirwa, harimo n'ibijyanye n'ibikorwa bya masitade, harimo ibintu bitandukanye bituma uyu mujyi ukorera ba mukerarugendo, bikaba ari bimwe mu byinjiza amafaranga atari makeya muri uyu mujyi wa Atlanta uri muri leta ya Georgia. Uyu Martin Luther King yari umwe mu bavuga butumwa bo mu idini ry'Ababatiste, akaba yari yaravutse mu mwaka w'1929, aza kuza kwicwa mu kwezi kwa kane ku itariki ya 4 mu 1968 arashwe. Akaba rero yariciwe mu mujyi wa Memphis muri leta ya Tennessee. Uyu mugabo waje no kuza kubona igihembo cya Nobel, yavuzweho cyane ibintu byinshi, ndetse ntabwo ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa avuga, kuko bimwe mu byo yagiye avuga n'ibyo yagiye yandika n'ibyo yakoze biracyari mu mateka y'isi. Martin Luther King wari warashakanye n'umugore we witwaga Coretta Scott, nawe akaba yaraje kuza akwitaba Imana. Bakaba bashyinguwe hamwe hano muri uyu mujyi wa Atlanta. Ukinjira akaba ari ikimenyetso cya Mahatma Gandhi. Uyu nguyu nawe akaba ari umwe mu bantu b'abactiviste bakomeye cyane bavuzweho kuba baraharaniye uburenganzira bwa muntu. Ndetse muri iyi centre tubatembereza, ari nayo uyu munsi twakoreyemo ikiganiro, hakaba hari ibimenyetso bitandukanye bigaragaza mu by'ukuri ibikorwa Martin Luther King afatanyije n'umugore we Coretta Scott bagiye bakora. Hakagaragaramo ndetse na zimwe mu mbwirwaruhame bagiye bakora bavuga ko mu by'ukuri abirabura n'abazungu bagombye kugira uburenganzira bumwe. Martin Luther King uyu nguyu akaba yari umuvugabutumwa, afatwa nk'abandi bantu b'intwari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nababwira barimo nka Rosa Parks. Uyu nguyu akaba ari umwiraburakazi nawe wazamuye ijambo avuga ati akarengane abirabura bakorerwa turakarambiwe. Ndetse nk'uko nanabibabwiye, akaba agereranywa n'abandi barimo nka ba Gandhi, akanahabwa icyubahiro gikomeye nk'abarimo nka Abraham Lincoln wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abandi bagiye bazamura ijambo bakavuga bati nta karengane kagombye kuba kuwo uwo ari we wese. Ahangaha turi ni kumva ya Martin Luther King Jr. yavutse mu 1929, yitaba Imana mu 1968. Nk'uko mubibona, ni umwe mu baharaniye ko abirabura b'Abanyamerika bagira uburenganzira bumwe n'abazungu.
ni ikimenyetso gikomeye cy'ubumwe n'ubwiyunge ku banyamerika, cyane cyane nyuma y'ubucakara abirabura bakorewe. Martin Luther King azahora yibukwa mu mateka ya Amerika nk'umwe mu bantu baharaniye ko abanyamerika baba umwe. Kuri iyi mva kandi murahabona Coretta Scott King, uyu nawe yavutse mu mwaka w'1927 aza kuza kwitaba Imana mu mwaka w'2006. Yari umufasha wa Martin Luther King, n'umwe nawe mu kimenyetso gikomeye cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uwabaye umufasha wa Martin Luther King. Nk'uko mubibona hano hari amwe mu mahame Martin Luther King hamwe n'abari bagize umuryango bagendereragaho, bagendanaga kugira ngo bigishe uburyo bwo kubana nta kubangamirana mu muryango w'abanyamerika. Nk'iri hame rya 5 Principle 5 bivuga ko mu by'ukuri abanyamerika bahisemo kubana mu rukundo aho kubana mu rwango. Ni hame rikomeye cyane, ntekereza ko n'abanyarwanda bari bakeneye mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yabaye mu 1994. Nk'uko mubibona iyi centre ibitse byinshi mu bimenyetso bihuza abanyamerika. Impamvu rero twabahitiyemo iri hame rya 5 Principle 5 aho rivuga ngo no violence chooses love instead of hate, bivuga ko mu by'ukuri abantu bagombye guhitamo urukundo aho guhitamo urwango. Nk'uko tubibona mu bibera iwacu n'ahandi hirya no hino ku isi, ni ihame rikomeye uyu mugabo Martin Luther King yagiye ashyira mu mitima y'abanyamerika n'abandi bantu batuye hirya no hino ku isi. Reka rero twizere ko mwebwe mwari mufite icyo twakwita nk'ihame ry'urwango muzaryimura, ahari urwango mukahashyira urukundo nk'uko Martin Luther King yasize abigize umurage. Ntabwo twavuga ko ibyo Martin Luther King yavuze byabaye 100% muri Amerika, ariko nta no gushidikanya ko ibyo yasize nk'umurage byatumye mu by'ukuri abo mu bwoko bw'abirabura babasha kugira ijambo, ndetse akarengane bagirirwaga nubwo tuvuga ko bitari 100% birumvikana, ariko byibuze bakaba barabashije kugira ijambo mu mibereho yabo ndetse n'ibibakorerwa. Nari nabikomojeho rero dutangira breaking news cyangwa se ikiganiro cyacu Karibu Time, mbabwira ko Perezida Macron yasize umugani i Kigali mu gihe yagiraga uruzinduko mu minsi yashize, dore ko uru ruzinduko Perezida Macron yarugize nyuma y'urwo Perezida Kagame yari yagiriye i Paris. Tukibaza tutese koko Perezida Macron w'igihugu cy'Ubufaransa yari yajyanywe no gusaba imbabazi. Ibi ngibi muranabyibuka ko twe twabigizeho impaka zikomeye na mugenzi wanjye Urujeni kugezaho twateze, ariko benshi babona ko mu by'ukuri kimwe nuko byanavuzwe n'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, bakabona ko uyu mugabo yirinze kuvuga ijambo imbabazi, ariko Perezida Kagame we akaba yarabihaye imbaraga avuga ati uko biri ibyo yavuze birengeje kugira agaciro k'imbabazi. Ni amagambo rero yateye icyo twakwita urujijo, haba ku bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bari biteguye ko uyu mugabo ashobora gusaba imbabazi ku ruhare iki gihugu byavuzwe ko cyaba cyaragize mu gihe habaga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu bandi nabo batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakavuga bati nyamara ntabwo byari bikwiye ko Macron asaba imbabazi, kuko ntabwo tubona ko Ubufaransa bwagize uruhare urwo rwose, kuko murabizi ko hari nka ikiswe zone turquoise cyari kigamije kuba cyafasha abantu icyo gihe bahigwaga n'abandi
bageramiwe n'uburenganzira bwabo. Iyo zone turi kwazo bakavuga bati nyamara hari icyo yakoze. Byateye rero amagambo n'umwuka utari mwiza, noneho byongeraho ijambo rya Macron avuze ko mu by'ukuri hari ngombwa no gusaba imbabazi, ahubwo akabinyurira inyerera mu cyamo. Noneho Perezida Kagame nawe agahita bifatira mu ntoki zose akavuga ati Macron tuza, ibyo wavuze birahagije. Mbibutse ko uyu mugabo yakoreye uru rugendo mu Rwanda ndetse anasiga ashizeho icyizere cy'uko bazatanga ambasaderi uhagarariye iki gihugu, dore ko iki gihugu ubundi nta ambasaderi cyari gifite, nubwo kigifite ambasade mu Rwanda. Ndetse akaba yaranagaragaje ko Ubufaransa buzakomeza gukora ubwabo kugira ngo bugire umubano mwiza na leta y'u Rwanda, nyuma ya raporo yasohotse mu minsi yashize ya Duclerc. Ikigaragara cyo ni uko Ubufaransa bumeze nk'uburi gucinya, sinzi naravuga yenda ngo gucinya inkoro, yenda nabangabije, ariko ubona bwagize ikintu kimeze nko guca bugufi cyane ku bijyanye no gushaka kongera kubana n'u Rwanda. Murakibaza ati ni iyihe mpamvu igihugu gikomeye nk'Abafaransa baba bafite mu kugira ngo bace bugufi ku gihugu gitoya, igihugu cy'igikene nk'igihugu cy'u Rwanda. Abandi bakanabihuza nanone n'umubano bidatandukanye n'ibyigeze kuba ku bwa Perezida Habyarimana na François Mitterrand, bakavuga bati wa mubano w'igihe cyashize n'ubundi ntawe utaniye n'ubu ngubu, kuko ubonye uburyo aba Perezida Macron na Kagame bari kubyumva bifite icyo bivuze. Bandi nabo bati burya ingoma zose ni zimwe, hahinduka gusa abakaraza. Ibi rero byabaye hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, niba kuko nta kindi kibyihishe inyuma cyaba ari ikintu cyiza, ariko nanone reka tubitege amaso, kuko byagiye bigaragara ko abagize umubano mwiza n'Abafaransa kenshi bakunze kurangira nabi. Hari ingero harimo nka ba Gaddafi, hari abandi ba perezida bo muri Afurika bagerageje kugirana urukundo n'Ubufaransa, nko muri za Cote d'Ivoire ba Laurent Gbagbo, muzi byagiye bibaho n'abandi. Reka dutegereze, nubwo tutabyifuriza ko byaba kuri leta y'u Rwanda cyangwa se ku bari mu butegetsi bw'u Rwanda. Twizere ko rero Macron ibyo yavuze bizajya mu bikorwa, n'igihe kimwe bakazavuga bati noneho za mbabazi turazivuze. Gusa nanone nta wabura kuvuga ko ibyo Macron yavugiye ku rwibutso rwa Kigali byariye mu mutwe bamwe mu bari basanzwe mu butegetsi bwa leta y'Ubufaransa muri kiriya gihe cy'igihumbi 1994, babona ko mu by'ukuri uyu mugabo atagombye kujya gucinya inkoro kuri ruriya rwego. Mu bindi rero byavuzwe twagarutseho dutangira iki kiganiro, ni aho uyu mugabo Perezida Macron yakoze igikorwa gitwa ko ari nko guca bugufi, agafata mu mugongo abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi mpobero cyangwa se kuguhobera bamwe mu bategetsi bakuru bo mu Rwanda barimo Babiruta, Babusinge, noneho ageze kuri Madamu Mushikiwabo Louise, muzi neza ko ayobora umuryango wa OEF, amugwamo arongera mugwamo. Rero ni bimwe mu byagaragaye ndetse binatera abantu benshi kwibaza mu by'ukuri cyatuma abantu b'abayobozi ku rwego rukomeye nka ruriya bashobora guhoberana, cyane cyane ko hari n'icyorezo cya Covid. Ese buriya ibyo Macron yakoze, uretse no kuba ari ikibazo cya hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, mu gihe cya Covid wahobera umuntu kuriya nk'umuyobozi wambaye n'agapfukamunwa? Mu kiganiro cyacu rero mumaze kubimenyera ko tubagezaho inkuru zitandukanye. Burya dukunda no gukoresha video zitandukanye kugira ngo mugire icyo mwivaniramo. Muri iki kiganiro tuzajya tubagezaho video yihariye. Mbafitiye rero video ijyanye n'ibyo Karidinali Antoine Kambanda muri iyi minsi yumvikanye mu kinyamakuru La Croix, ni ikinyamakuru cyandikirwa i Vatican mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mbibutse ko Karidinali Kambanda yatowe mu bihe byashize
na Papa Francis, akaba ari kadinari wa mbere w'u Rwanda. Uyu mugabo rero yumvikanye, cyangwa se uyu mukaridinari yumvikanye mu magambo yariye benshi mu matwi, avuga ko mapping report nta kirimo, akanavuga ko Perezida Kagame wenyine ari we wahagaritse jenoside. Ese koko nibyo? Reka twumve cyangwa dukurikirane iyi video ya Madamu Coleman, tugaruke mu kanya. Ntabwo se uruzi ko biriya babiteguye, ariko reka mbabwire, Imana ifite umugambi. Umuntu utangiye kuvuga ngo mapping report ngo nta Hutu genocide yabaye. Njyewe ku giti cyanjye nta nubwo nemera ko gusa yabaye muri Congo. Hutu genocide mu gihe hari kuba Tutsi genocide mu Rwanda, at the same time hari kuba Hutu genocide mu turere inkotanyi zari ziri gukontorora. Mana we, reka dusenge, reka ukuri kwigaragaze, reka ukuri gufata intwaro zako, ukuri kwirwanirire. Mana, ha intwaro za ukuri kugira ngo ukuri kwivugire, kugira ngo ukuri kwirwanirire. Mana we, reka ukuri kugende kumenyekane ku isi yose, abazashaka gufunga ukuri bakure mu nzira. Urwakana ngo Hutu genocide ntabwo yabayeho. Witonde. Naho uriya mukaridinari wahakanye ngo nta Hutu genocide, buretse nawe uzareba ibye. Ngaye nguko iyo yari video y'umunsi, mbararikire iy'ubutaha. Ndabashubuje bakunze ikiganiro cyacu Karibu Time. Uyu munsi dufite umushyitsi w'imena, Wilson Muhirwa uherereye muri Australia. Murakoze cyane. Urujeni n'uko abanyarwanda batari bazi neje, ariko twajyaga ku misozi ukajyana umutumba. Umutumba uranyerera cyane kandi uburemereye. Nari nzi rero gutwara umutumba. Nari ngukise nari umushoferi ukomeye, kapiteni hari cyangwa se pilote. Umutumba ugira vora. Nge ndumva ari ubwa mbere binyumvise. Nashyiragamo na feri. Nari gushyira feri mu mutumba. Bigenza gute? Ushyiramo ubundi utambikamo hagati ahantu imbere, noneho ibirenge bigahagarara ku mpande zombi nk'uko umuntu aba ari kigare, cyangwa se twa tuntu bakandagiraho kuri moto. Iyo umuntu ahagaze inyuma y'ipikipiki, uwicaye inyuma hari utuntu aba akandagiraho tubiri. Ndabibona, ndakunda. Utwo tuntu rero mu mutumba washyiragamo hagati, noneho kagatambuka. Ubwo ahandi imbere nta kintu baba gufashe urebye, kuko wagenda gufata ibyatsi, ariko byavudukaga bikihuta cyane. Nanyereraga kukise ku cyondo, ku byatsi. Ibyatsi biranyerera, ugasanga byafashe nka vitesse hari wenda sinzi niba navuga 30 ku ijana mu isaha, cyangwa kilometero 30 ku isaha, cyangwa se hari igihe byavudukaga abantu bakagira ubwoba. Noneho kubera iwacu ari imisozi miremire cyane, ukabura ahantu ubihagarikira. Kugira ngo byarushijeho kongera vitesse. Ubwo rero gufata feri wahengekaga agati kamwe ku ruhande. Ndumva barabikora abantu bakora kuruse za moto, kwa kundi ukata ugakandagiza ikirenge hasi. Ikirenge kikaba aricyo kigufrena. Ubwo se wowe wakozaga kagati ku ruhande hasi, kagati kakahita kajomba hasi kaganyira kikubaho, wagira amahirwe bigahagarara. Ariko gende narakoze na feri y'igiti kindi kiba kiri imbere, aho cyashobora kunyica. Nagishyiraga imbere hafi. Nicyo twibaza, ntabwo mwakomerekaga muri ubwo gufata amaferi ameze gutyo. Noneho urabona nk'ukuntu ukoresha ibyo bita ngo ni frame handbrake. Ubwo igiti cyabaga kijombyemo, ariko gisa nk'ikireba hasi hepfo nyine. Noneho nabona nshaka guhagarara nkagikurura, ubwo kuko cyaba gishinze mu mutumba mo hagati, kikijomba munsi mu butaka, noneho kikagenda kigabanya vitesse.
ariko ni danger niyo mpamvu nkubwira ko nawe umuhanga ntabwo umuntu wese wari umuhanga byo nkuyishapo n'ukuntu byibuka precision bo hakaba igihe bikunanira umutumba ukanga guhagarara kandi munsi nk'iwacu munsi hari umuhanda munini cyane ufite umukingo munini ubwo naragombaga gusimbuka ngapandura umutumba ugasimbuka hejuru y'umuhanda ukazagwa wowe urigende byo naryamye kera ibyo bintu ubikozemo kurse natwara umudari wa zahabu nukuri kw'Imana mbega ibintu yo n'ubwa mbere mbyumvishe ndayikuye abantu bo ku Kibuye ndabemeye bo akandi kantu nzi cyane ni ukurira igiti nabonye hari abantu batema ibiti bafite umwuga wabyo hano mu bihugu by'abazungu rwose bagenda bafite n'ibintu bambara by'imikandara ibiki njye nuriraga igiti mfite umugozi gusa naziritse ku birenge hasi ariko nabo nyirabantu bo muri Aziya babikora n'abahanga cyane ubwo igiti icyo ari cyo cyose n'igiti kipera igiti kipera ryo riba rifite udushami twinshi ahubwo ipapayi nibyo ngiye kuvuga ipapayi kuryurira warabishobora ipapayi nayishoboraga nkabibwira rwose nari mfite n'ibiro bike ariko rero nanone gitahe ngabambirwe nkagera hejuru ipapayi nkajya nyizengurutsa kugeza igihe ubuka mushiki wanjye akaba ari munsi agatega nk'umufuka cyangwa ikintu iza kugwa iyo idahiye cyane ni okay ariko iyo yahiye cyane yashwanyuka kandi biremereye no amapera ahubwo Imana yaturinze cyane nigeze no kwicunda kubera ko twe tutagiraga inzicundo za kizungu sinzanabyo byaravuye imwe ho kugira ngo tubigige twazirikaga imigozi y'ibiziriko wenda nk'iby'ihene cyangwa ibiziriko bisanzwe bikomeye by'ingurube ukabizirika mu giti noneho tugashyiraho amapfundo ntabwo aho kwicara habaga hahari ugafata ku ipfundo ukirukanka noneho bikaza kugeraho hashira ukajya mu kirere noneho ukahina amaguru bikanzira bikakugarura bikakubaransa nyine nk'inshuro nka zingahe nigeze gukora ikosa rikomeye cyane nicunda ku nsina nkoresheje urukoma can you imagine kubera ko ntabwo aho ibiti byari biri hari kure nasigaye mu rugo jyenyine ibyo twitaga gusigara ku rugo urinda kugira ngo hatagira wenda ibisambo biza mu rugo ibaza umwana w'imyaka 10 n'ingahe bakamusiga mu rugo ngo arinze urugo niwe bagomba gukanga abajura abaje kwiba amapera ukabirukankana babona guhari abantu babonye hari umwana mu rugo n'ibisambo bikiruka kandi ari umwana ariko ntabwo yari ahari nicyo cyerekana amahoro yabaga ahari nashatse rero kwicunda hari ukuntu twajyaga dukoresha amakoma y'insina yabaye umuhondo atangiye kuma mbere yuko bihinduka amashara byumye biba bisa nk'ibikomeye ukabizengurutsa bikamera nk'umugozi ubundi nakundaga kugenda mbyirukankana gusa mbifashe intoki twakuriye mu buryo bwo kwicunda ariko sinagana nze gukora amakosa rero nibagirwe ko ari kunsi ndanagana urukoma rwacitse runjugunya nko muri kilometero wenda ni nka metero nk'icumi ariko njye numvise nko muri kilometero nikubita hasi nkubita urutugu bita mvunika ubu ahangaha nari mfite inkovu nari mfite igufa ryavunitse rya omoplate ku buryo kaje thoracique ubwo ntiyari ikiri protege ubwo ni ukuvuga mu gituza habaga nk'aharangaye kubera ko iryo gufa rifashe akantu kazengurutse rwose kameze nk'agatebo k'imbavu n'iki niko nabibonaga muri x-ray ubwo nagombye guhaguruka aho ngaho njya mu rugo ndashobora guhumeka ndaryama ubwo hari nko mu masaa 9 kugeza saa 12 bashiki banjye batashye n'umunange na mama bagiye kurya barambura barahamagara ese Nelson ari bagahamagara nkabumva ariko sinshobora kubera ko umwuka ushobora kutava mu kanwa mbabara
nyuma bajya gushaka kwa sogokuru barambura baragaruka none basangira gusakisha mu nzu bazenguruka ahantu hose mu byumba nyuma baza kungeraho bangizeho bagiye kuvanaho ikiringiti rero yoroshe mvuze induru ndataka ko numvaga bagiye gukora kuri kwa rutu bahita basimbuka bavuga ngo ngo ari hano ngo ntabwo tuzi ukuntu byagenze ubwo baje rero kundera kwa muganga namaze hafi amezi 6 mfite ibintu bifashe mu kwaha kugira ngo bizamure intugu noneho byagupfa rizongere bifata ubu nari meze gutya nkiri muto nari genti nagendaga mpengetse ntabwo ndi kuvuga origine gentleman nagendaga mpengetse nuko nk'abasinyire batazi impamvu muri inkore ni ugukubagana uhise unyibutsa ukuntu nanjye kera nigeze gukina n'imashini idoda ya mama noneho nashakaga kwiga kudoda nanjye rwa rushinge ruri point nshyiraho agatoki rwinjiramo rwinjiramo urutoki ndidoda mu gukurura akashinge kavunikira mu rutoki noneho ubwo nari numvishe ngo nakosheje utinya kuvuga nayishe imashini ya mama ntinya kubivuga ndagenda nigumira ndabihisha urutoki rurabyimba urutoki rurabyimba ruzanamo n'amashyira mbese rumera nabi cyane byagize infection baje kumbona nyuma y'iminsi 3 mbabara ntabasha no gukora n'ikintu na kimwe banjyana kwa muganga barashira barabimenya mama arababara cyane ngo ni gute utambwiye kuri kubabara gutyo ngo ubusi mashini nakugira nte muracyakurikirana ikiganiro ni Karibu Time ikiganiro twakomeje kubabwira ko twagikoreye umwihariko aho turi muri leta ya Georgia ni mu mujyi wa Atlanta twongera gushimira uburyo abantu bo muri Atlanta mwatwakiriye twabonye abakunzi bacu benshi batubwiye ko bakunda ikiganiro Karibu Time bari hirya no hino rero muri Amerika n'ahandi hirya no hino ku isi mukunda iki kiganiro tongera kubashimira mwabibonye ikirango cyacu cyabibabwiye tugeze muri wa mwanya wa fake news cyangwa se inkuru y'igihuha ni kimwe mu byo twabonye ko abantu benshi bakundira ikiganiro cyacu dukunda kubabwira ko kiba ari igihuha akenshi tuba tunagifitiye gihamya ariko tutagitangaza nk'inkuru nyayo tukagitangaza nk'igihuha kubera ko kiba gikomeza kunuganurwa ariko gishobora no kuba inkuru mpamo muri iyi minsi rero igihuha kiri kuvugwa ni igihuha gikomeye cyane muti ni ikihe gihuha mumaze iminsi cyangwa se ahubwo imyaka mubizi neza ko leta y'u Rwanda idafitanye umubano mwiza n'igihugu cy'u Burundi ibi ngibi bikaba bimaze igihe nyuma yaho muri 2015 havugiwe ko leta y'u Rwanda yagize uruhare muri kudeta yo guhirika Perezida Nkurunziza Petero waje kuza kwitaba Imana agasimburwa na Generali Ndayishimiye Evariste. Kuri ubu rero ngo Perezida Kagame yaba nyuma yo gukubuka mu gihugu cy'Ubufaransa yaba agiye kugenderera igihugu cy'u Burundi. Ayo ni amakuru ari guhwihwiswa ni igihuha ni fake news ariko dufitiye gihamya yuko uyu mugabo muri iyi minsi ngo yaba arigiranye ikiganiro ku murongo wa telefone ntimumbaze niba ari telefone nk'iyi yanjye ariko yavuganye ku murongo wa telefone na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi bemeranya ko ngo azasura iki gihugu muri iyi minsi. Ntabwo mbabwira umunsi kuko n'ubundi biracyari igihuha ariko ibi bibaye ari byo benshi mu banyarwanda n'abarundi batagira icyo bapfa kuko ubundi ibi bihugu mu by'ukuri ni ibihugu by'abaturanyi cyangwa se by'abavandimwe byaba ari inkuru nziza hagati y'abanyarwanda n'abarundi. Reka rero dutegereze biravugwa ko uyu mugabo Kagame Perezida w'u Rwanda ngo yazagirira uru ruzinduko rw'iminsi 2 muri kiriya gihugu cy'u Burundi agasura ibikorwa bitandukanye harimo ibiri mu mujyi wa Bujumbura ndetse na Ngozi umwe mu mijyi ikomeye y'igihugu cy'u Burundi. Bijyanye n'iki gihuha bikanavugwa ko Perezida Kagame ngo yazakwakira ibisi
bamwe mu bavuzwe mu gushaka guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi akabashyira perezida Ndayishimiye. Reka tubitega amaso, iyi yari fake news cyangwa se igihuha, tubararikire fake news y'ubutaha. ndakure kugende ariko umbabarire ntega amatwi nugerayo uzasekerwa na benshi ariko muri abo bose uzakirwa n'imbarwa ugashukwe n'amatara yatse imiturirwa itatse uruyange ngukeke ko ari paradizo ugashukwe n'ibizungerezi n'abanyenana n'ibigezweho n'amarinima n'ibigezweho ibyo byose n'agahu n'ishiraniro nugerayo inshuti cyangwa umubyeyi umuvandimwe wa mbere na mbere yitwa ifaranga. Indirimbo turi gukurikirana ni indirimbo Ishiraniro, indirimbo yasubiwemo na Daddy Casanova, akaba ari umuhanzi ubarizwa mu gihugu cya Canada, umunyarwanda. Mbona umwe no kuvuga cyane ko sinzi niba yenda byibuka ko twariganye, yari umuhanzi ubona rwose afite talent kandi yagize indirimbo nyinshi nziza ushobora kubona kuri YouTube channel ye. Uretse iyi yasubiyemo yise Ishiraniro, ikaba ari indirimbo y'entreprise. Hari n'izindi ndirimbo Daddy Casanova indirimbo kuko rwose zifite injyana zaba ziri mu Kinyarwanda, zaba ziri mu Cyongereza, Igifaransa. Daddy Casanova rero ahuri n'abakunzi bawe ndetse n'abo twiganye muri ya myaka ya za 2000 na kangahe. Reka mbabwire ni gukomere cyane kandi aka karirimbo nanjye ndakabatuye, nkaba nizera ko gakomeza kubashimisha, ariko kandi kanatanga isomo cyane cyane ku magambo meza ari muri iyi agapantaro agashati keza agakweto gasize nugerayo uzifuza gutaha uburi icyura uretse ikimwaro. Ikaba ari indirimbo yahimbwe bwa mbere n'umuhanzi wanabaye n'umunyamakuru ufasha Focus yakoze kuri Radio Rwanda. Ikaba ari indirimbo mu by'ukuri ivuga uburyo bamwe mu rubyiruko bakunda kuva mu cyaro bakajya mu mujyi bahizera amaramuko menshi. Ni indirimbo nibuka cyane ko twajyaga twumva tukiri bato tukayibona kuri televiziyo y'u Rwanda, hakabamo umugabo ugira gutya akamushikuza umudamu igikapa akirukanka akagenda. Yari indirimbo rero akenshi navuga ko irimo message ikomeye, kuko yari nko kugira ngo uyu muhanzi Focus fashaho abwira urubyiruko ati nubwo mutekereza ko wanyu mu cyaro nta mahirwe ahari, nyamara arahari. Njye rero nkanabihuza cyane n'ubuzima kenshi abantu dukunda kuza muri bihugu by'Iburayi, Amerika n'ahandi hirya no hino ku isi. Nibyo koko turaza twashaka ubuzima, ariko burya ubuzima bwa mbere burya ni wacu. Kwikopesha karobo muzikopesha rero akarobo, wiga kubivuga neza. Murabizi neza benshi tugeza muri bihugu by'Uburayi, Amerika n'ahandi hirya no hino ku isi, ubuzima burabanza bukagukubita bukaguhondagura. Kari akantu ko gusaba irobo ndetse no kubona ibintu byose ukabona bishashagirana, babagore
b'ibizungerezi ibyo benshi bibabaho ababona ari abagore beza ababona ari abagabo beza bagashaka kwirukana no guhindura ubuzima ibyo byose ni ishiraniro inshuti zacu indirimbo ni ishiraniro reka mbashimire rero inshuti bakunze ikiganiro karibu time aho ikiganiro uyu munsi nabagejejeho kiri special kuko nakibagejejeho ubundi hano muri leta ya Georgia mu mujyi wa Atlanta umujyi w'iterambere umujyi wihariye hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ukaba ari umujyi wa mukerarugendo benshi hirya no hino ku isi bakaba baza kureba ubwiza bwawo mbashimire rero mwabyumvise ko uyu mujyi ari n'umujyi washyinguwemo nyakwigendera Martin Luther King akaba ari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyamerika ibi byo tugenda tubona by'abantu bapfa biyahura bavuga ko baburiwe irengero n'ibindi ibi bintu twese twagombye guhaguruka tugakomeza kubyamagana kuko ntabwo ntekereza ko byubaka yaba umuryango nyarwanda n'umuryango w'abantu muri rusange bashimire iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mwakigizwagaho nanjye Rubens Mukunzi mbararikireye ikiganiro cy'ubutaha nizera ko uruje n'ijambo tuzaba turi kumwe mu kiganiro bye bye